Penyakit yang aku takutkan, kata Nabi, terhadap umatku nanti di akhir zaman apa? Yang pertama hubud dunia, yang kedua karahiyatul maut. Yang pertama penyakit yang namanya hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Penyakit terlalu cinta kepada dunia. Kita Masya Allah saking cintanya sama dunia, subuh, subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, masa udah tidur Pak? Maghrib, kecapean, isya, ketiduran. Saya ulang lagi, subuh, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya. Kira-kira kalau modelnya begini pantas masuk surga apa enggak kira-kira ya? Ya Allah, Bu saya tanya, yakin masuk surga Bu? Bu, Ibu punya dosa gak? Ya coba Ibu